Ne boli me stomak, nije mi muka ništa, ali se veoma osjećam onako kao da mogu da poletim, da kažemo tako. Čuti se i sam početak kada krenu sosovi, kada krene ta ljutina. Posle nekako popričate lakše da smo već u nekom naletu adrenalina. Tri sosa, 5 ljutih mariniranih paprika i karolinu ripu. Ljuti izazov ko može više, zamišljen tako da takmičari jedu do onog trenutka ko može više, kao što i samo ime kaže. Zadovoljan sam kako je proteklo, ovaj takmičar jedan, pa čak i ova dva i ova gospođa su se držali do kraja, jeli su sve 5 kisele, što na prošlom takmičenju, na primjer, nisu mogli da stignu do toga, i posle su jeli ove sirove. Karoline je preko 2 miliona, ali oni, pošto su jeli, među onih 5 su im bile karoline i posle su jeli, znači pojeli su nekoliko tih karolina.